Pa eto, nažalost nismo uzeli sva 3 boda, mislim da smo zaslužili s obzirom kako smo imali šanse i na kraju eto, ostali smo neporaženi, ali sigurno da je šteta, mi kao Olimpija smo trebali uzeti 3 boda, mislim da smo bili bolja ekipa danas, da smo stvorili više pravih šansi, ali eto, nažalost, tako u nogometu ne pobjedi uvijek bolja ekipa i eto, oni su iz praktički jedne, dvije šanse da nam zabili pogodak. Mi smo imali možda 3-4 šanse, uspjeli smo zabiti jedan pogodak i eto, moramo se zadovoljiti sa jednim bodom. Pa evo, mislim da smo pokazali današnjom igrom da smo u dobroj formi, da nije ostavila korona i puno dana bez utakmice nije ostavilo traga i mislim da smo danas dobro igrali, ali eto, nažalost nismo uzeli 3 boda i moramo malo popraviti te neke, ajmo reći, dječje greške i neke nezrele greške i da ne primamo lagano golove. I eto, jednostavno moramo svi dati svoj maksimum za ovu zadnju utakmicu i onda ići na odmor.